Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano ku Karabo TV. Twizere ko mwaramutse neza ndetse mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere, turi ku itariki 12 ukwezi n'ukwa gatanu mwaka 2025. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze muri aya makuru. Ndaza kukubwira ko mu gice cya Mweso ndetse no bice bya Mushaki haje kugabwa ibitero bikomeye cyane muri iki gitondo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Radio Okapi isanzwe ikurikiranira hafi ibikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ivuga yuko abazarendo ndetse nabo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ubwo nabakorera muri Kivu y'Amajyaruguru baje kugaba ibitero bikomeye cyane by'umwihariko guhera mu masaa 11 rwose n'iminota 15 ngo ibi bitero bikaba byaje kwibasira ibirindiro by'umutwe wa M23. Nyuma y'uko kandi ku munsi w'ejo M23 yari hugiye mu bikorwa n'ibyo gukontorora icyurwa ry'ingabo za SADC, dore ko izindi ngabo zongeye gutaza inyuzo ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru atugera avuga yuko rero drone ebyiri zaba zaraje mu buryo bwa bwihishwa hanyuma zikaza gutata uburyo ibirindiro bimeze. Aka gace rero nako kigeze kuberamwo imirwano myinshi haba Mweso haba no ku musozi wa Mushaki nk'uko bigaragara, ariko kugeza amagingo yangaya hakaba hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane. Ni bitero kugeza ubu bivuga ko n'ubundi bikomeje gutuma abaturage benshi bongera guhunga nyuma y'imirwano yahabaye by'umwihariko muri za 2024 ahavugiye isasu karava aho drone zaje kuharasa ku buryo bukomeye cyane, ariko n'ubundi biza kurangira abo ku ruhande rwa M23 bihagazeho bakomeza kugenda bahagarara bwuma ndetse bakomeza kugenda bashimangira ndetse banerekana neza yuko rwose nta kintu na kimwe kizabakura mu birindiro byabo. Kugeza ubu iyi mirwano izindutse nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga nk'uko tubikesha Radio Okapi, ivuga yuko ari imirwano ikomeje kumvikanamo imbunda ndende, imbunda z'imisada, imbunda ziremere cyane, aho binavuga yuko hari abasirikare benshi bari kugenda baza gutanga umusada ku ruhande rw'umutwe wa M23. Turabirebera hamwe. Ndaza kukubwira yuko ikindi cyiciro cya SADC ubwo ni icyiciro cya 4 kikaba cyongeye gutaha nk'uko bigaragara, kikaba cyanyujijwe ku butaka bw'u Rwanda. Byagenze bite? Ese ni biki byatwawe muri iyi minsi ishize muri ibyiciro bitatu? Bamaze iminsi bagerageza gucyura bimwe mu bikoresho byabo bya gisirikare aho n'ubundi binyuzwa ku butaka bw'u Rwanda. Uyu munsi haba hacyuwe ibi bikoresho bimeze bite, cyangwa se haba hacyuwe abasirikare bameze bate? Ibi byose uranyemerera nabyo twicare hamwe by'umwihariko tubisesengure tunabyumvire hamwe umenye byinshi bigiye bitandukanye. Ndaza kukubwira kandi andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara, cyangwa se andi makuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko muri kano kanya. Abasaga ibihumbi 15 nibo bamaze kwinjizwa mu gisirikare n'igipolisi cya M23 kuva M23 yafata umujyi wa Goma. Ni mu gihe kugeza amagingo yanga rero kandi hakomeje ibigendanye n'ubuhanuzi ndetse n'ubukangurambaga bw'uko abantu benshi babyifuza bakwiriye kujya mu mahugurwa y'umutwe wa M23 amara hagati y'ukwezi ndetse n'amezi 3 yose. Na mahugurwa abera muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko kandi abo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo bashaka kwinjira muri aya mahugurwa kugira ngo bagire by'umwihariko ibyo bigishwa nyuma y'uko rero ngo ari ibintu Imana yaba yarategetse. Umwe mu bahanuzi wategetswe guhanurira abanyamurenge biganjemo abo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Birasa nayo 23 yamaze gufata gahunda yuko itazava mu bice byose yafashe, ku buryo n'ibyo biganiro barimo n'ubundi usanga nta kintu na kimwe bizaba bivuze ku bigendanye na gahunda zo kuba bashobora kuzava mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu bice baba baramaze kugenda bafata. Mwaramutse neza mwese abakomeje kugenda badukurikira, abakomeje kugenda by'umwihariko babana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, abadukurikiye by'umwihariko bari hano mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu burengera bwaryo, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, mwese mbahaye ikaze kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Abadukurikiye kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, cyane cyane abaherereye nanone mu karere k'ibiyaga bigari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari i Burayi ndetse n'ahandi hose, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza cyane. Kubwire ngo nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano, reka nkubwire ngo kanda ahanditse subscribe kugira ngo ibintu bibe byarushaho kugenda neza ndetse
by'umwihariko ukomeje kugenda umererwa neza cyane. Abadukurikiye kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, abakomeje kugenda by'umwihariko badukurikira baherereye hirya no hino mu bihugu bya kure, mwese tubahaye ikaze. Reka mbabwire ngo nyamuneka ushobora kuba wakanda like ibiganiro byacu ukabisangiza ku nshuti zawe. Nyemerera kuri wowe utameze neza, nkubwire ngo uyu mwanya niba utameze neza, ejo ibintu bishobora gukunda ukaba wamera neza cyane. Reka nkubwire ngo nyamuneka by'umwihariko niba uyu mwanya ubuzima utari kugenda neza, reka nkubwire ngo rwose ejo ubuzima buraza kugenda neza. Naye makuru azindukiye ku mirongo y'imbere ku rugamba, naye makuru azindukiye by'umwihariko muri ibi bice byose bikomeje kugenda byumvikaniramo imirwano cyangwa se bikomeje kugenda biberamo imirwano muri rusange. Muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki ya 12 imirwano yaramutse ishyamiranyije M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije ari b'Abazalendo aba FDLR, ni muri groupement ya Gihondo, ni muri localité ya Gatsilo, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa intwaro rusange ya Kongo. Kumvikanye urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Amakuru isoko y'amakuru rero by'umwihariko iri aho ngaho hafi yatubwiye ko urusaku rw'amasasu n'ubundi ruri kugenda by'umwihariko rwinjirayo ruva ahazwi nka Jetin rwerekera n'ubundi mu nzira zijya Gihondo, nk'ahazwi by'umwihariko nko ku cyicaro cya Monisco, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi bibaye by'umwihariko hashize iminsi n'ubundi rero umutwe wa 23 ukomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko ushaka kugumana ibice bafashe ndetse ukabicingira umutekano. Ibi kandi bibaye hashize iminsi ya 23 bivuze ko itazakomeza n'ubundi kwihangana ibikorwa by'urukozasoni ndetse n'ibikorwa by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho by'umwihariko bakomeza kugenda babigirira cyangwa se babigirira ibice abaturage baturiye muri ibyo bice nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni nyuma y'iko rero by'umwihariko M23 yerutse gufata mu mirwano yashize rwose yatambutse mu myaka yashize. Aha ntihanaherukaga kubera imirwano mu bice bya Sake, mu bice bya Mweso, Nyanzare ndetse Butembo, aho by'umwihariko kugeza magingo aya ngaya n'ubundi ari igice cyari kimaze kumenyerwamo umutekano. Kugeza ubu hari ibice bimwe na bimwe M23 yamaze kugenda ibohoza, ubona yuko byamaze kugarukamo amahoro n'umutekano. Ariko nanone ku rundi ruhande wajya kwitegereza ugasanga hakomeje kugenda haberamo intambara zikomeye cyane. Iki gice cyo muri Mweso ndetse na Mushaki ni imwe mu bice bivuga ko byaramukiyemo ibitero bikomeye cyane, aho ibirindiro bya 23 ngo byaba bishaka gutwikwa. Ariko kandi M23 yavuze yuko idashobora kwihanganira ibi bikorwa by'Abazalendo cyangwa se by'ingabo za Kongo, ahubwo bavuga ko bifuza kuzakura Bwana Tshisekedi ku butegetsi byanze bikunze. Kugeza ubu rero turakomeza gukurikiranira hafi ibigendanye n'imirwano. Radio Okapi itangaza neza yuko abaturage benshi ngo bazindutse mu yarubika rero bahungira mu bindi bice bigiye bitandukanye bisa naho biri mu ituze n'umutekano, cyane cyane ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Reka tugaruke kandi kubigendanye n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Icyiciro cya 4 cy'ingabo za SADC cyongeye gutaha n'ubundi kinyuze ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi ibyiciro bitatu bibanza byabanje by'umwihariko kunyuramo cyangwa se byabanje kugaragaramo icyo twakwita by'umwihariko nk'ingabo icyo twakwita nk'ingabo nkeya zaziherekeje ibikoresho byabo. Ubundi ibindi byiciro abonaga yuko rwose bisa naho bitwaye ibikoresho gusa. Ariko kandi uyu munsi nanone izi ngabo zongeye gutaha zinakira ibikoresho. Ingabo zari mu butumwa rero bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, SAMI RDC, zaturutse mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi, zakira icyiciro cya 4 cy'ibikoresho zibinyujije ku butaka bw'u Rwanda. SAMI RDC yatangiye rero gucyura ibi bikoresho byayo ku itariki ya 29 Mata 2025 hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu rero by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC hari ku itariki ya 13 Werurwe cyo guhagarika ubu butumwa bwayo. Bwana Emerson Mnangagwa uyoboye igihugu cya Zimbabwe unayoboye SADC kugeza magingo aya ngaya, nk'uko bigaragara ni mu itangazo yashyize ahagaragara nyuma y'inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho mu buryo buzwi nka video conference,
aho rero abakuru b'ibihugu bakoze iyo nama ariko batari kumwe bagahurira ku ikoranabuhanga bakaza kwemeza yuko ubutumwa bugomba guhagarara ndetse zigatangira gucyurwa byihuse. Mu byiciro bitatu biheruka hibanzwe n'ubundi ku gucyura ibikoresho ndetse n'abasirikare bake babiherekeje banyura n'ubundi mu Rwanda bakomereza mu karere ka Chato ni mu gihugu cya Tanzania hafi ahangaha. Mu masaha ya saa 9 iyo kuri iki cyumweru cyashize ku munsi w'ejo tariki ya 11 Gicurasi mu muhanda wa Rubavu Musanze Kigali hagaragaye rero by'umwihariko undi murongo muremure w'amakamyo atwaye ibikoresho bya Sami RDC birimo imodoka zifashishwa by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba rwo kurwanya ihuriro rya AFC ribarizwamo n'umutwe wa M23. Kuri iyi nshuro kandi amakamyo atwaye ibikoresho bya Sami RDC yanyuze mu Rwanda yageraga ku makamyo akabaka kuri 40, bimwe rero n'ubundi muri ibyo bitwikirije amahema, ibindi biri muri za kontineri ku buryo utapfa no kumenya ibyo ari byo. Abasirikare bagize rero Sami RDC n'abaturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi, abenshi muri bo rero n'ubundi baracyari mu bigo byabo Igoma ndetse no mu nkengero za Sake mu gice kizwi nka Mubambiro, kuko rero bafashe umwanzuro n'ubundi wo kureka ibikoresho bikabanza kugenda kuko ari byo bikoresho by'ibanze. Ibi ngo ni nabyo byatumye n'undi gahunda yo gutaha isa nawe itinda, kuko n'ubundi M23 yashakaga ko ibi bikoresho bisigara cyane yuko ariko bigenda iyo wafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyakora bivuga yuko rero habanje kuba ibiganiro bikomeye cyane, yemwe byaje no guhuza abajenerali maze baza kwanzura yuko by'umwihariko ibi bikoresho nabyo bagomba kubitahana. Icyakora basabye yuko ibikoresho byo muri FARDC cyangwa se by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo byo babisiga ndetse n'ingabo bakazisiga zo muri FARDC nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Iki gihe banagaragaje yuko rwose izi ngabo zagombaga kwifashisha ikibuga cy'indege cya Goma, ariyo hanatangiye process yo gutegura ibisasu byari bitezwemo ndetse no kugisana. Icyakora nyuma ntibaje kumvikana neza cyangwa ngo bacane uwaka, nyuma yuko hari hamaze kugaragara icyitwa by'umwihariko ibitero bikomeye cyane byagaragaye muri ubu mujyi wa Goma, maze M23 yabishinjije ikaza kuvuga yuko muri Sami RDC nabo babigizemo uruhare bigatuma batangira gutashisha itabona. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ludazan aherutse gutangaza ko ibikorwa rero byo gucyura ingabo zose za Sami RDC bizarangirana n'ukwezi kwa Gicurasi 2025. Gusa mbere yaho umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo yitwa Leo Admi Prince Chabalala we yari yasobanuye ko rero gucyura izi ngabo zibarirwa mu bihumbi bizarangirana n'ukwezi kwa Kamena umwaka wa 2025. Kugeza ubu nta muntu n'umwe uramenya impamvu izi ngabo zikomeje gutinzwa gucyurwa ku buryo bukomeye cyane. Nta muntu n'umwe uratahura impamvu yazo, ku buryo benshi bafite ubwoba bw'uko izi ngabo zishobora kuba zanaguma ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se zikaba zagira ibindi bikorwa zikora cyangwa se ibindi bintu zishobora kuba zahugiramo bitari byiza, bishobora kuba byahungabanya umutekano cyangwa se bakaba bari gutegura ibindi bikorwa byo muri buryo abantu batasi. Gusa kugeza ubu ibi byose turakomeza kugenda tubikurikirana, byose tumenye byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Sinabara kukubwira yuko haba urubyiruko, haba abahoze mu gisirikare n'igipolisi cya leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo, n'ubundi bakomeje kwiyunga ndetse no kwinjira mu mutwe wa M23 mu bikorwa by'intambara bigamije rero kubohora abaturage bo muri iki gihugu bakandamijwe n'ubutegetsi bwa leta iyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Gusa ku rundi ruhande abahiye Tshisekedi bose ko babibona nguko babona yuko politike yewe ari nziza. Icyakora ngo ntabwo yabinyura abo ku ruhande rwa M23 n'ibindi bihugu bimwe by'amahanga bikomeje kugenda bimurwanya, ibyatumye intambara yongera kubyuka ndetse no kuzura umugara, maze iza kongera gufata intera mu mpera zo mwaka wa 2021 ubwo umutwe wa M23 wongeraga kwiyunga ndetse kongera kwihuza abari barahunze bakongera kugenda bihuriza hamwe. Ibitero bya mbere n'ubundi babitangiriye mu gice cya Bunagana, maze biza kurangira icyo gice bakigaruriye, maze baza gukomereza no mu bindi bice bigiye bitandukanye, barazamuka muri za Kinshasa, muri za Bwiza n'ahandi henshi cyane ajya atandukanye, nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho birangira naho bahigaruriye. Ibikorwa rero byo kwakira urubyiruko n'abahoze mu nzego z'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu rero bikaba bibera kuri stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, ahasanzwe n'ubundi hari n'icyicaro gikuru
cya polisi muri ntara, aho bakira rero buri wese ufite ubushake by'umwihariko batarobanura. Bamwe rero mu bo ibitangazamakuru bya Bwiza byasanze n'ubundi kuri stade biteguye n'ubundi kurizwa imodoka ngo berekeze mu kigo rero bagiye gutorezwamo imyitozo ya gisirikare. Mbere y'uko rero berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko ntawabakuye mu rugo iwabo, ahubwo ko n'ubundi babitekerejeho nk'ubushake bwabo nta gahato, nyuma yo kubona ko n'ubundi umutwe wa M23 urajwe inshinga no gushakira n'ubundi umuturage umutekano usesuye. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Dr Oscar Barinda uyu nguyu yongereje bwana Lawrence Kanyuka avuga ko kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma, urubyiruko n'abahoze mu nzego z'umutekano basaga ibihumbi 15 ari bo rero bamaze kwiyunga kuri M23 nyuma yo kubona akazi katoroshye uyu mutwe wakoze haba ku manywa ndetse na nijoro mu rugamba rwo gushakira abaturage umutekano usesuye. Yagize ati aba ni abaturage bafite rero imbaraga bemeye gusiga imiryango yabo bakaza gufatanya n'igisirikare cya AFC mu rugamba rwo kubohora igihugu cyabo. Turabashimira cyane n'ubundi kuba bemeye umuhamagaro wa AFC, ni ibintu byiza cyane kandi n'ubundi ni inshingano z'umunyekongo gufatanya n'abandi n'ubundi mu kubaka igihugu haba mu mutekano ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Dr Oscar Barinda kandi n'ubundi yanavuze ko ubu ngubu ari ubutumwa bukomeye cyane kuri leta ya Kinshasa, kuko rero bivuze ko nyuma yo gufata umujyi wa Goma na Bukavu n'ibindi bice bimwe na bimwe n'ubundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko ndetse n'indi mijyi ikomeye cyane nayo ngo biri mu nzira yo gufatwa, kandi n'ubundi ngo bikozwe n'abaturage ba Kongo bemeye kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ahangaha rero wavuga uti aka Tshisekedi kaba kashobotse. Umuvugizi wa M23 wungirije mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma wavuga ko kandi M23 yakoze ibishoboka byose haboneka urubyiruko rukeya n'ubundi rwitanga rubohora igice gitoya cya Kongo, ko rero n'abandi nabo rero bagiye gutozwa nabo bakabohora n'ubundi abandi nk'uko nabo rero babohowe, kandi ko n'ubundi nta mpamvu yo gusubira inyuma ku muntu wese ufite ubushake bwo kwifatanya n'abandi. Kuri ubu ngubu rero cyangwa se kuri imirongo y'imbere ku rugamba, ubuyobozi bwa AFC kandi n'ubundi busobanura ko na n'ubu amarembo agifunguye ku munyekongo wese wifuza kwinjira mu gisirikare cya M23 agafatanya n'abandi kurwanira n'ubundi gihugu, ko rero ubuyobozi bwiteguye kumwakira aho rero yanyura hose, haba mu nzego z'ibanze za gisivile za gisirikare, ko rero n'ubundi cyambere ari ubushake ndetse no kumenya intego nk'uko bigaragara, intego y'ikimujyanye kandi akagiharanira kugera akigezeho nk'uko bigaragara. Nubwo amahanga akomeje gushyira imbaraga mu nzira rero z'ibiganiro bigamije amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biragaragara ko umutwe wa M23 utiteguye na gato n'ubundi kurekura ibice wamaze gufata, ahubwo ukaba n'ubundi ukomeje no kwigarurira utundi duce dutandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ifashe rero bidasubirwaho agace kose ka Katogota mu cyumweru gishize, by'umwihariko ikaba ikomeje kwigarurira ibindi. Mu cyumweru gishize kandi M23 yakiriye abanyekongo bo muri diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye, bakaba baraganiriye n'ubundi ku buryo bwo gukomeza intambara ndetse no gukora ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje n'ubundi kubuza abaturage uburenganzira mu gihugu cyabo, aho AFC nayo ivuga ko n'ubundi yiteguye kwakira umunyekongo wese wifuza kugaruka mu gihugu cye, kabone n'ubwo rero leta iri ku butegetsi yaba rero yaramubujije uburenganzira bwo gukandagira ku butaka bwa Kongo nk'uko bigaragara. Birasa naho rero ibiganiro nta kintu na kimwe bivuze, ari ukuvomera mu rutote cyangwa se ari uguti nyuma ya Huye. Ku rundi ruhande rero abandi bakemeza neza yuko bwana Tshisekedi ake kashobotse, ariko uyu mugabo nawe yamaze kwerekana neza yuko n'ubundi ari wa mugabo utarya kagabuye, agomba nawe kwerekana yuko n'ubundi ashobora kuba hari byinshi amaze kwiga cyangwa se urugamba rumaze kumwigisha. Tugaruke mu kanya.